wala tujadilu wata on wenju ahlal kitabi yimɓe defte ɓen ɗum woni alyahuda e annasara illa billati sona nden wenjande hiyande kañum ahsanu ɓurde moƴƴude ɓurde laɓede ɗum woni alegoye wenjirgol ɓe qur'an yo taw son yeddodira e maɓɓe haɗa argument mon on e dalil moɗon on fo e preuve moɗon on fo ko addantonɓe ko qur'an illa alladina sona ɓen zalamu toñuɓe minhum e maɓɓe wa gulu wi'e amanna min gomɗini billadi nden deftere unzila ilayna jippinande faade amen wa unzila ilaykum e nden jippinande faade mum minen meɗen gomɗini ko jippina amen meɗen gomɗini ko jippina mum fof ko Allah goto jippini wona wi en daari ko ɓe wiyata kon kamɓe ɓe gomɗini ko jippina e maɓɓe hiɓe yeddi ko men kon enen kadi wi'en en wiyay ɗum wa ilahuna wa ilahukum reweteɗo amen on e reweteɗo mon on wahidum ko goto mo hanuɗen rewde on momin woni rewde on e onon kadi mo hanuɗo rewde on ko goto kono mo wonɗe rewde on e mo ɓe woni rewde on wona goto dey saabu kamɓe woɓɓe maɓɓe ko Isa on rewde woɓɓe maɓɓe ko Uzayri woɓɓe maɓɓe na hunde woni rewde donc ko duwaɗe rewde kon e ko ɓe duwa rewde kon ko hunde wotere amma noon enen ɗe rewde ko duwaɗe rewde kon kamɓe ɓe ala rewde ko ɓe duwa rewde kon wonahno menen lahu wonande oɗo muslimuna men jebbilanike mo wa kadalika ko wano ni anzalna min jippiniri ilayka faade mal kitaba nde deftere alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe min okki deftere yuminuna bihi hiɓe gomɗini nde wuranare ɗo kadi ko fanda ko Abdoullahi bun Salam e Salman al Farisi en ko nanta tay mum amin hawlayi no jeeya yimɓe Makka ɗo tigiri kadi ma yuminu bihi ɓen gomɗinde nde wona Aboubacry en Oumar en Ousmane en bappa Abbas en wama yajhadu yeddata bi ayatina ayaji amen ɗen illa al kafiruna sona ɓen heferaɓe wama kunta ɓe mijjitaki tu woni sona ɗum harayno ala no Qur'an fennora saabu wama kunta alataki Muhammadu hari tatulu hiɗa wawno janngude hiɗa janggayno hay fos min qablihi ko adiɓe min kitabin immorde deftere o wala tahuttuhu bi yaminika hari a windirta kadi hunde jungo ma ñamo ngo hunde hari a watano windude ɗum ɗon hani hane laaɗo fati hunde ɓe wata windude idan on tuma tawi ɗa wawno windude num maɗa wawno janngude hiɗa andiranno windugol ma janngugol adi wawi jippade idan on tuma bete larta balmo butiluna ɓeɗo bonnayɓe ɓe fenayɓe haray ɗon ɓe sikkitotono mana ɗon haray ɓe mari prévu gokkum no ɓe gasata sikkitorde ɓe inna heɓayi ɗen andi o ko wawɗo windude ni ma ko wawɗo janngude ni no gasara o yahu o windini ndi nokkugo mara o yahu o janggi ndi nokkugo kono e fof muɗum hino andirama ɗum ɗon donc ɓeɗo wonɓe bonnude hunde joni ɓe ala ko wiyete kon argument wo on seeray ɗon heɓe wawno sikkitade si ɗum feƴƴi balsi ko woni huwande qur'anare ayatun ko nde ayajo bayyinatun ɓanginaɗe fi suduri lladina e nder ɓerɗe ɓen yimɓe wuto ilma okkaɓe gande wama yajadu yeddata bi ayatina ayaji amen ɗen illa zalimuna sowona ɓen tuñuɓe wa galu ɓe inni Muhammadu o lawla unzila alayhi ayatun hannomade jippini e makko min rabbi immorde ka joni makko ɓulwiɓe innamal ayatu andeno mandeji ɗen indallahi kaka Allah woni wa innama an andeno min nadirum ko wajotoɗo mubinum feññina laɓɓina awalam yakfihim todena e yonali ɓe anna menen anzalna men jippini elayka e duma alkitaba deftere mande ɓuru nden yuttula alayhim nde janguede e tawde maɓɓe inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo la rahmatan yurmede wa dhikra e wajule kominunande ɓe yuminuna ɓe no gomɗina ɗum woni e nder nde qur'anare ɓol wi kafa billahi Allah yoni bayni o baynakum hakkude en e mawɗon shahidan seede seeditotoɗo simi yettinoma simi yettinano e son ɗoftino lamma son ɗoftanoki kan lan yalam kanko Allah emo andi ma fi samat konkonke kammuli wal ardi e ka leydi walladina ɓen amanu gomɗimɓe bil batili mere nden sanamuji ɗin wa kafaru billahi ɓe yeddi Allah ulaka ɓe ɗo mul khasiruna ko ɓe woni perduɓe ɓen yo Allah dandu en wa yastajiluna ka hiɓe no hawjinirandema bil adabi lette ɗen walawla ajalum sonano ko windano konɓe wuuray ha elajal musamman wi'angal la jaahumul adabu lette ɗen arayno ɓe goy ɓaɓe wiɓe faalaɗe ɓe hawjiri ɗe kono landanoma windede wala yatiyannahum wallahi dargal ngal arayɓe lette ɗen arayɓe baktatan e juhaye kaɓe miijaɓe yaala om hara kamɓe lashuruna ɓe so a andude fen ɗon ɓe miijaki fi lette ɗen yastajiluna kay ɓe hawjinirandema bil adabi lette ɗen wa inna jahannama andu yite jahannama la muhitatun ko nge huɓutuge bil kafirina heferaɓe yawma yaghshahumul adabu ñande lette ɗen suddoy taɓe min fawqim sengo dow maɓɓe ɗe iwra dow
wa min tahti arjulihim e sengo ley koyɗe maɓɓe iwra ley iwra dow fotta e maɓɓe sudda ɓe muta toye wa yaqulu ɓe wiyane duuɓu awa dekke noon ma kuntum konko laatino ɗon ta amaluna e ɗon ngalla ɓe mana ko malaikatul azab woni ko wolanta ɓe ɗum malaika ɓe kippo ɓe fi yite nge Allah dal ya ibadi yakono e jiyaɓe an alladina ɓen amanu gomɗimɓe inna ardi ande no leydi andi wasiatun ko yaajondigoy fa iyaye ko faade amin fa abuduni on ko rewa toon tafsir go no inno ko fanda leydi andin ko yaajondi mana kono e sabaɓe ne laaɓe ande madina hino yaaji imme jindon rewolla kono ko fanda ɗon ko aduna allah fo ɗum ɗon ɓuuri jiccude aray mi wattana ɗon kullu nafsin kala unkida igatul mawti ke meeɗa e mayde neɗɗo wo neɗɗo o walto o maaya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yo allah yo malore meɗen nden atto lajal men ngal amin tumma ilayna ref ko faade ka men ngal to jawuna woni ko ruttete ɗon walladina ɓen amanu gomɗi ɓe amilu solihati ɓe golli golleli moƴƴila no bawi annahu wallahi men honneɓe min aljannati immorde ka aljanna wurafan haɗa ɗum noon soroji tajiritano ila min tata sengole majjalan haaru candi khalidina ko ɓe luttinteɓe fi ha nder ton ni'ima moƴƴi ajrul amilina joddi ɓe golluɓe sifa ɗeɗo golle alladina ɓen sabaru muñiɓe wa ala rabbihim tawɓe kaka joni maɓɓe yatawakkaluna kadi woni koɓe holori wa kayin heewi min dabbatin immorde memmino to koye mana immorde ko mari wonki ka hoore leydi ɗo ɗum no ɗuuɗi ɗum no foti goɗɗo anda no foti tawa ɗum ɗo fof la tahamilu rondaki risqa ha riske muɗum o si itti kooƴe anda on to soƴƴare nden iwata si soƴƴi anda on to hirande nden iwata allahu yarzuguha wallahi ko allah woni arsugude koye piihoy ɗo fof wa iyakum e onon tigiri howa sami kanko nanowal alimu anduɗo wala in sal tan wallahi sa landike ɓe man halaka samawati ko hombo tagi kammuli ɗin wal arda e leydi ndi wa sakhara shamsa o ɗeltinangen wal qamara e lewru ndu sa landike ɓe ɗum la yaqulunna allahu ɓe yettuma ko allah fa anna yufakun yon noon konno ɓe pottintinede a riwira e famugol gonga kan allah allah yoɓe sutto risika himo yaññana arskeli men shawnande ɓen ɓe yiiɗi yaññande yallah waɗi en jeeyaɓe ɓen ɓe yiiɗi yaññande arske mum enen e duriyaji men min e daade yimmorde jeeya makko ɓen wa yakdiru lahu himo faɗinana on mo yiiɗi faɗinande inna allah ande no allah bi kulli shay'in kala hunde alimun ko anduɗo wala in sal tan wallahi sa landike ɓe man nazzala ko mboni man nazzala ko mboni jippade mina samai ko mboni jippinde mina samai taka sama ma andiyan sa landike ɓe no fa ahya bihil arda urnitira ɗum leydi ndi min mbadi mawti ha ɓawa ko ndi yuruno kon ɗon kadi la yaqulunna allahu ɓe yettoma ko allah ɓol wiɓe awa alhamdulillah yettore nde wodani allah bal koni actarum ko ɓuuri hewde e maɓɓe la yaqiluna ɓe haqqilta ko ɓe geɗata ko wa ma hadihi l hayatu dunia ɗa gurdan aduna noon ɗan wonali ɗan yiwɗon illa lahaw si wona beleɗe wala ibun e fiji ndar wa inna dara al akhirata ande no galle ɗen ka lahara la hiya al hayawan wallahi ko ɗan woni gurdan ɗan ko ɗon woni galle ɗen yo allah hokkore galle ka jannatul firdausil ala law kanu sinno ɓe laatino yamaluna hiɓe golla firgol o aya sayyidina ali radiallahu anhu o maki wan ali radiallahu anhu qala ali radiallahu anhu li ammar ya ammar la tazan ala dunia fa inna dunia khamsatu ashiya'in ma'kulun wa mashrubun wa mashmumun wa markubun wa mankuhun ko ñamete e ko yarete e ko ɓornete e ko nunnete e ko jombete ko ɗi piiji joyi woni aduna o wi noon ɗi piiji joyi fa amma al ma'kulu fa khayru mata'iha al asal fa innahu min buzagati dubabin o wiyara ñameteji adna ɗin fof ko ɓuuri welde ko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri kelɗude koko wiyete kon juuri awale juuri ɗum ko tuutaɗe congel noon ɗi mana ñakel kaka cooƴi jeyale goy ko andi ngolma ɗum ɗon hitta wa aktharu sharabiha alma'u wa hiya sawa'un fihi alhayawanu jami'a ɗimmum ɗum ko ɓuri ɗuɗude e jaran aduna ɗan koko wiyete ko ndiyam wo ndiyam noon ndenda nangal mummunteji ɗin fop kulle burure ɗen fop hino fota e mum hay hunde ɓura ɗum yejjitami fihil hayawan
fa ammal malbusu amma ko ɓornete kon fa hayru malbusiha ko ɓuri moƴƴude ko ɓornatereji aduna ɗin fof addibaji ko conci wiyeteɗi dibaji ɗin o huwa mansiketo duudin o ɗum kadi ko beebe linguel bi mana ko mako tuuta linguel ko linguel woni ko bu'ata ɗin garaji kaɓurure mi yeyi ƴette sacce moƴƴine on doleke dibaji o inni kadi wa ammal mashmumu fa khayru mashmum al misk fa innahu damu fa'aratin o ko ɓuri moƴƴude kadi e parfum e cuuray ko urnitorte kon ko adna ɗo fof koko wiyete kon tiri misk wo ɗum noon ko ƴiiƴan dowru fa ammal markubu amma ko waɗete kon fa hayrul markubu ko ɓuri moƴƴude ko waɗete kon fof o wi alhimar ko wiyete kon babba o alayha yuqtalu rijal wo koye hoore ɗum noon gorko waɗɗoto yaha nanngodira e woɓɓe o ware e hoore mabba donc ban kadi hitta fa ammal mankuhu amba ko jombete kon ko ɗum ɓuri wondude angal hittugol ko wiyete kon ko jombete ko resete kon mbi mana sonnajo o fanni sa'u sonnaɓe wahiya mabalun fi mabalin ko bawlirde e nder bawlirde ko ya ɗaɓɓu adda ka hibba bawle maɗen tawa ka hibbata bawle maɗen ɗon kañum kadi ko hibbirɗum bawle bi mana ko hibbirɗum bawle ka bawle kadi hibbete ko ni ɓe wiɗen de o inni falmar'atu wallahi la tuzayyanu ma yuradu aqbahuha wo sonnajo ɓurɗo labede on ko ɗaɓɓirte koko ɓurɗo kanude on kadi ɗaɓɓirte kon fo no fota bi mana ko andingol ammar hayso sunaki fi aduna piiji ɓuraɗi fetanede joyi ɗin fopp majji hunde a huccinta ɗuma fewtina ɗuma ko ɗum ɗole woni aduna ka ko hino otowal angal ko hino ɓeygu an ko hino suudu an ɗum ko hino parfum ka nder oto an no uuri ka nder salon no uuri ka nder duusu no uuri e hino basenji an ɗin e hino ñameteji an ɗin e hino jaramji an ɗin awa ɗiɗo fof muɗum on yii ka yiwi ɗon kaka ɓuuri e kanude kaka ɓuuri e ñeddude fa ida rakibu si ɓe waɗɗike fil fulki ka lana da'u llaha ɓe nodda allah mukhlisina lahu ɓe laɓɓinanamo addina dina kam fa lamma najjahum tumande allah dandunoɓe ilal barri addi ɓe kan jorndi ilahum tawa yo kamɓe yushrikuna heɓe shirkana allah liyakfuru fi yoɓe yeddo bima ataynahum konko men okkiɓe waliyatamattau yoɓe dakmita fa sawfa yalamuna ara ɓe anda awalam yaraw e ɓe yiya li anna minen jalna min waɗi haraman hurum on aminan ko holniɗo goto memata goɗɗo ɗon wa yatahattafu nnasu yimɓe ɓen hino wipporede cenɗe wo cenɗe min hawliha ka seeɗa kaaba e jii woɓɓe wippirama afghanistan woɓɓe wippirama irak woɓɓe wipporama liby woɓɓe wipporama soudan tunis honno innete égypte ɗum ɗo fof muɗum e yi yimɓe no wippe boneji no waɗa kirimji no waɗa guereji no waɗa amma saudi kañum allah subahana taala no waɗi barke mum e hijabe mum ɗon saabu jaabingol duwa annabi ibrahima ko duyi allah wi moodi ɗum ɗo no hannoɓe yonde kamɓe makka ɓe anda moodi miɗo yiɗi ɓe rewalam ɓe teddinalam kono honto afa bil batile ko fenande yuminuna ɓe gomɗintawa bi nicmatillahi ko nemaji allah ɗi yakfuruna ɓe yeddata wa man azulamu ala foɗuɗo toñude mimman iftara ha hetti on fenɗo alallahi liɓi e hoore allah kadiban penale aw kaddaba ma o finni bil haqqi gonga kallamma ja'ahu tumande ka alimo kono yoɓe jokku alaysa fi jahannama e wonal ka nder yiite jahannama masawan werde lil kafirina wonande heweraɓe woni ya akhi walladina ɓen jahadu fina tinniɓe fi amen fino dina amen kam ɓantora fino yimɓe dina daraniɓe no nde qur'anare wurira no nde jangire no nde jannire no nde famire daraniɗo no gurdam ɓeɗo ɗam moƴƴira allah daali men wondi men watti men wondi la nahdi yannahum men fewnay ɓen ɗon subulana e laawi amen ɗin wakkiloɗen nde hiɗa wawi heɓude baraji jannguɗo qur'ana ara jangga financegol jangowo o e jannowo o hiɗa wawi heɓude baraji hajjoyɗo hara hajjoya yoɓangol goɗɗo o hajjoya te ko nantata e ɗi piiji wa inna allaha no alala ma al muhsinin mo wondi moƴƴimɓe ɓen suratu rum makkiyatan bisimillahi rahmani rum kadi ngol ɗo kadi ngol fof ko ngol makkiya ngol wirama suratu rum saabu fi ɓay rumu yankoɓɓe heno janta nder ga alif lam mim walla alam bi muradihi gulibati rum allah daali rum yankoɓɓen fo lama hande ko gonga fi adnal ardi ka ɓuuri jultude ɗon e leydi ndin woɓɓe inni ka tafsir o ɗum ɗo no holli
Rome Italie wo ko ɗon ɓuri joltude aduna Allah fop anna Allah fop no ƴelliti hino towiti hino telliti e hoore ɗon ko ɗon ɓuri luggude woɓɓe go wi ɗum kono woɓɓe go wi ka tafsir fi adna al ardi woɓe wo rumiyankoɓen foolama wo ka ɓuri ɓattade ɗon e leydi ndi mana ka ɓuri ɓattade ɗon farisi andi ko farisiyankoɓen ɓe piiruduno e mum al farisi humul majush farisi ko rewaynoɓe yiite ɓe romiyankoɓe ko hari ko annasaraɓe ɓe mana ko jogiiɓe deftere iwrude ka Allah haysi ɓe sansi kono ko ɗon ɓe dambori ɓay noon ɓe haaɓi ko ɗum woni sirkoɓe rewoɓe yiite ɓen fooliɓe kamɓe yimɓe diina kan Quraysh Makka welti ɓenne yo rewaɓe sifa piiji komin rewata kon fooli rewoɓe sifa Allahjo ko rewoton kon minen kadi ko ni min foolirta e hoore mum Allah daali awa gasi rumiyankoɓɓen foolama ka ɓuri joltude ɗon e leydi ndi wahum kono kamɓe kadi min mbaɗi galabin ɓaawa koɓe foola kon so yaglibuna ɓe foolaygoy hende tuma fi bidi sinina e nder duuɓi ɗum ko duuɓi jeeɗiɗi ɗon andi annabi Yusufa to kasa makko ngon no wiya e bidi amma ɗo kadi no wiya bidi fo mum ka tafsir ko duuɓi jeeɗiɗi Allah daali si duuɓi jeeɗiɗi feƴƴi ɓe rumiyankoɓe kadi kamɓe kadi ɓe foola e farisiyankoɓɓen wono farisiyankoɓɓen fooliri ni hannde lillahi l amru ko Allah noon goye wodani fiyakeɗen min kabilu ko adi ɓe foolude ɗo hannde wa min mbaɗo e ɓaawo ɓe fooloyi kadi fof ko Allah jogi mana victoire on e polgal ngal kaka junngo makko woni law kaka junngo makko wonoy kadi on sabi mana ko mo jonni wo yo Allah jonni e polgal makko ngal foole lagin ɗo foole e dendanangal leydi ndi o yeyama idin daññande yafrahul muminuna gumniɓe ɓen weltoto bi nasrillahi sabu ballal Allah ngal yansuruhima walla kanko Allah man sha mo yiɗi wallude o howal azizu rahim kanko ni tedduɗo yurmeteɗo o ɓe inni wo ha Aboubacrin Siddiq radiallahu anhu e sabu ɗum ɗo o paryuduno ko ɗum woni ɓa o ɗo aya jippike wonde nelaɗo wonde rumiyankoɓe ñande goo foolay ko ɗum woni ɓeɗo farisiyankoɓe hakke ko heferaɓe Qurayshi yedduno ɗum huti ɗum Aboubacrin Siddiq paryuduno e oɗo wiyeteɗo Ubay ibn Khalaf al-Jumahiyu ngeloɗi 10 ala ashratin min al ibil e dow ngeloɗi 10 so tawi woni julɓe ɓen fooli yo Aboubacry ƴettu so tawi woni kadi le ɗum ronki laatade haray ɗum kadi yo kanko e Ubay ibn Khalaf al-Jumahiyu ƴettu ngeloɗi ɗin 10 nogay ɓe mana kala e maɓɓe itti ngeloɗi 10 si tawi woni ko diina mon kam wi kon waɗi ƴettan ngeloɗi ɗin Ubay ibn Khalaf wi ɗum Aboubacry kadi wi so tawi woni komin wi kon waɗal ko diina amen kam wi kon waɗal ara ƴettu joni noon Allah subahana wa taala hoddiri ɗum waɗi ka ɓeyni ɗon yawma idin nden ñande woɓɓe no inni ko yawmu badri ko nden ñande julɓe ɓen fooliri ga farisi kadi e honnoyne to ruumi kadi fooliri to woɓɓe ni kaka sulhu daybi wallahu ala wa alam wa huwal aziz ala kulli halin kankone Allah tedduɗo on arahima yurmeteɗo on waɗallahi ɗum ko fodore Allah noon hoole ɗum la yuhlifullahu Allah le lundota ko aɗaw fodore makko ne walakin nasi foni tun aksara nas ko ɓuuri hewde yimɓe ɓen la ya'lamuna ɓe anda ya'lamuna ɓe andi zahiran ko feeñi comme min ala yati duna e gurdam aduna amma ko wirni kon ko Allah andi wahum kamɓe anil akhirati ga ila haram hum kamɓe wafiluna ko ɓe welsindiɓe awalam yatafakkaru e ɓe wi miijitaki wajiti fi anfusihim fi wonkiji maɓɓe ɗi ma khalaqa Allahu samawati wal arda koko Allah tagiri ɗe leyɗele ɗi kammuli o ma baynahuma koni hakkude majji wonde Allah tagirali ɗi illa bil haqqi sona saabu gonga ɓe mijjitaki anda ɗum e wonde ɗino ɗo wajalin ha ilajal musamman wi angal wonaɗi luttayɗi modi wa inna kathiran ande ko ɓuuri ɗuɗude minan nasi morde yimɓe ɓen bili qa'i rabbim e hawrugol e joom maɓɓe la kafitno wallahi ɓe yeddi few awalam yasiru e ɓe yaali fil ardi ka leydi fa yanzuru ɓe ndaara kayfa kana konno laatori aqibatu alladina battane ɓe min qablihim aditiɓe ɓe kanu ɓen ɓe halkanoma kono kanu ɓen laatitake ashadda minhum hiɓe ɓuri tiiɗude ɓe fewnitiɓe hande ɓuwatan doole ɓen halkanoma wa atharu ɓe kamɓe ɓe waɗi batteji hiɓe golli ɓe darni al arda ka leydi ɗo wa amaruha ɓe wuuri kadi ka leydi ɗo actara mimma amaruha ko ɓuuri ɗuɗude ko ɓe fewnitiɓe fewnu ɗo woni wuurude kon ɓayɗe reeni embere gurdan joni koni heɓade kon waja aton kono addanno ɓe rusulum nelaɓe maɓɓe mbi baynatujaji feeñuɗi fama kana Allah wonaali de li yazlimahum o tooña ɓe saabu ko halki ɓe kon walakin sokoni kano ɓe laatiki anfusahum ko hoore maɓɓe yazlimu noon ko ɓe tooñi summa kana refti laati aqibati alladina battane ɓen ɗon asa u bonnuɓe asu a bone bonnuɓe bone
kon ɗum woni on bone an kon kaddabu ɓe finni bi ayatillahi ayaji Allah ɗen wa kanu ɓe laati biha ayaji ɗen yastahzi'una ɓe jalade allahu Allah yabda al khalqa kankon fuɗɗiɗo tagode taggon summa yuidu refti ruttego summa ilayhi refti ko faade ka makko turja onon ko ruttete ɗon wa yawma taqumu saatu ñande dargal ngal dari wallahi ñande dargal dari yublisul mujrimuna bandiɓe ɓen perde ɓe taƴoto nden ñande walam yakun lahum latanaki ɓe min shuraka min morde latantako ɓe latanaki ɓe immorde kafi diɗɗi maɓɓe ɗin ɗi ɓe shirkata ɗin bi ma'ana latantako ɓe ɗin shufa'a'u tefanay ɗiɓe wa kanu ɓe laato bi shurakaihim e wondi e junngo kafe diɗɗi maɓɓe ɗin kafirina ko ɗi yedduɗi desa ko ɗi dulluɗi ɗi yedda fes wonde ɓe yare waaliɗi wa yawma taqumu saatu ñande dargal ngal dari yawma idin nden ñande tatafarraquna on sertay yatafarraquna ɓe sertay nden ñande ko koye yotton ini yonji association ji e weldigal girdi no ƴawra jippora dente alliance je penandeji ɗum taƴa e nden ñande fa amma alladina amanu amma ɓe gomni wa amilu salati ɓe gollili moƴƴi fam kamɓe fi rawdatin ɓe yaawi e nder wendu e nder welaye e nder yarluye ɗum woni ko aljanna yuhbaruna hara hiɓe salne hara hiɓe salne ko ɗum woni hiɓe tolne ko ɗum woni yuhbaruna ay yun'amuna wa yukramuna bittahaffi hara hiɓe yurmine hiɓe teddine hiɓe nemine allahumma jalna ma'ahum wa amma alladina amma ɓen kafaru yedduɓe o kaddabu ɓe finni be ayatina ayaji amen e wa liqa'i l akhirati e hawroyegol ka lahara fa ulayka ɓen ɗon kadi fil adabi ɓe on ka nder lette muhdaruna ko toon ɓe tawoyte fa subhanalladi e sena wodani fa subhanallahi sena wodani allah hina tumsuna sanga niɓɓoton e wa hina tusbihuna e sanga weeta toon bi mana sanga niɓɓata e sanga weetata haray ɗon hani wiide subhanallahi legu wala alhamdu kanko allah wodani yettorne fi samawati wal ard washiyan e kikiɗe e bimbi e jemma e ñalalma wa hina tuzhiruna e sanga ñalloton bi mana ko allah waɗani yettore nden kikiɗe e sanga ñalloton bi mana ñalolma ko ɗum woni hina tuzhirun yukhrijul hayya kanko allah mo yaltina ko wuuri minal mayiti witte ko maayi wa yukhrijul mayyita mo yaltina ko maayi kadi minal hayyi witte ko wuuri wa yuhyi l arda himo wurnita leydi mbaɗa mawti aba kondu yoruno kon wa kadhalika ko wano ni awa tukhrajuna onon kadi immintinirte ɗon itta ɗon ka gaɓuruji wa min ayatina jeeya mandeji makko ɗin kanko allah no halakakum nde tawata o tagima min turabin immorde e mbumbulayde summa ida antum refti yo ono basharun ko neɗɗo joni yimɓe tan tashiruna hiɗon sakito wiya ɗum ɗo no weeli ɗum ɗo no metti ɗum ɗo ko men d' accord ɗum ɗo na men d' accord wa min ayatina jeeya mandeji ɗin makko ɗin an halaka lakum nde tawata o tagani o min anfusikum immorde wonkiji mon ɗin tigui azwajan sonnaɓe li taskunu fi on deeƴu ilay ha faade sonnaɓe ɓen saabu ittugol sahu moɗo on e maɓɓe e yamirgol ɓe gollana on wa jaala waɗi baynakum hakkude moɗon e maɓɓe mo waddatan giggol wa rahmatan e yurmede inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo kadi l ayati mandeji li qawmi nunande yimɓe yatafakkaruna ɓe no miijito wa min ayati no jeeya mandeji makko ni halqu samawati ko ɗum woni tagigol ɗiɗo kam muuli wal arde e ɗiɗo tagugol ɗi kam muuli e ndi leydi wahtilafu alsinatikum e luutodirgol ɗenɗe mon ɗen ndaare hakkude pular e chinois no ɗum sertiri ndaare hakkude chinois e haala bisage kriol kon no ɗum sertiri ndaaron ɗum hakkude muɗum e arabe e hakkude ɗum e français e hakkude ɗum e anglais moodi ɗum ɗo fumno ko jeeyaɗe e mandeji makko walwani kom e noniji mum ɗin ɓeeɗa no rawni ɓeeɗa no ɓawli ɓeeɗa ko fatuma kene ɓeeɗa ko puuli inna fi dalika nde woni ɗum ɗo fof la ayatin mandeji lil alimina wonande anduɓe ɓen wa min ayatin no jeeya mandeji makko ɗin kadi manamukum billayli ɗiɗo ɗiɗi ɗanoto ɗon jemma wonna haare e ñalorma na ono woni ɗanninde hoore mo hayde no ɗano ɗon on andata kon noon ɗon ɗanorde wabtiga'ukum e ko kon ɗon ɗaɓɓude min fadli immorde ɓural makko ngal inna fi dalika ande woni ɗum ɗo fof muɗum modi la ayatin mandeji li qawmin onande ɓe asma'una ɓe nanana wa min ayati no jeeya mandeji makko ni yurikumul barqa o holli on maƴƴe ɗen hawfan ko kulol wa taman e ka tamaw himo holla on maƴƴe ɗen parñitte ɗen hakkude kulol e haray ɗon huuli lette ɗen mimana parñitte ɗen eɗon tañƴini kadi yurmede makko ne ɗum ndiyan ɗan koyno silimo jeppina mina samay to ka sama ma ndiyan fa yuhyi bihi l arda wurnitira ɗan leydi mbaɗa mawta ɓaw ko ndi maayi ko mbaw ko ndi yoori ko inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo kadi la ayatin mandeji ɗuɗuɗi li qawmin wonande yimɓe yaagiluna naɓe no haqqila amin ayati no jeeya mandeji makko yan taquma sama'u nde asama o ñiiɓata daro fanka bude ha hande o yanale wal arde e leydi ni mbiyamiri emirore makko
summa ida da'akum reftisi o noddi on da'wata noddandu wotru min al ardi fi iwgol ka leydi ɗo yaha immito daro ida antuma tawa yo onon tahrujuna hiɗon yalta iwa ka gaburuji bi mana daro présente o walaw kalla waɗani mam fi samati ɓe on ɓe ka kammuli wal ardu e ka leydi kullun ɗiɗo piiji fof lahu wonande Allah ganituna hino yankinanimo o walladi kanko Allah no yabdal halqa on ɗo fuɗɗade tagno summa yoyidihu refti o ruttaygu huwa hawanu alay wuri ko ɗum ɓuuri welande mo fi ruttugol tagu ngu ko ɗum ɓuuri mo welande fi walahul masal ala ko kanko waɗani misal towgal ngal fi samati ka kammuli wal ardu e ka leydi wowal asisu kanko tedduɗo alhakimu ñeññuɗo e ñawre makko nden daraba lakum o waɗani on masalan misal min anfusikum jeeyaɗo jeeyangal e wonkiji moɗon ɗin tigui hallakum taw sino wodani on mimma malakata aymanukum e ɓen ɓe jeytirɗon ka ñamimo maccuɓe moɗon ɓen mbimana taw sihino wodani on min suraka immorde kafidugol fima razaqnakum e nder konko men arsiki on ɗon tawa fa antum onon e maɓɓe fihi e ɗum ɗon sawanu hiɗon fota kala naatay uddita koforo foron ƴetta ko faala kala naatay ka nder dinguira o yahuma ngaari ndi faala hunta yaha e ko nantatay ɗum ɗo ɓeeno waɗandema ko ɗum woni nga al misal ɗo Allah dal noon kadalika kono ni no fassilul ayati men fensitirde ajeɗe le qawmin onande yimɓe yaaqiluna ɓe no haqqila ɗen andi ɗen felliti patron on ko moƴƴi o feewi o nun ɗiwo ko yiɗi gollowo on wo o joɓata ko saabi ko jonna gollowo on saabi goo leero ko yanuma wo ƴettu e mbere ko hatton jinɗa o ƴettu o welatamo ɗum welatamo hay tawi woni tun gollowo on fokkiti mawnitinade ko oɗa ɓurɗe ka nder galle maka nder magasin maka bureau o yaltinaymo golle ko ni woniri Allah kadi yiɗa o yarlaki welamo nde ɗaɓɓeten woɓɓe goo ko rewen hara wonamo kanko Allah tedduɗo towuɗo on o wi bal kon ittawa alladina jokki tum ɓeɗo takhafunahum hara hiɗon hulana ɓe ka khifatikum anfusakum an huliran ton hoore mon ni fi jawdi ndi wawata wonde kadalika kono ni no fassirul ayati min fensipirta ajeɗe li qawmi wonande mbiya agruna ɓe haqqila balsi kono ittaba alladina jokki ɓen zalamu toñɓe ahwawum ko welataɓe kon tu ɓe subike ɗum mbi gayri ilmin ko alda gandal faman yahdi kon bon fewnowo man adalla llahu on mo Allah majjini wama lam alanaɓe min nasurina immorde walloɓe faqim ñiɓe wajaka yeeso maɗa ngol liddini wonande dina ka hanifan ko ka fewu ka fitratallahi dina